Kaseng Hill State People's Democratic Party HSPDP kebalong kedekot jong sarkar MDA 2.0 balak lam khmat de kaseng NPP hene kasengi kelekentu ke sarkar jela ban kemi bnya ya ke reservation polisi jong snam Syahjar kendai spak nyopo ar ke jela habakran bekilat thai khubor hadin jong jingi lang jong kaseng upresiden ke HSPDP iba KP Pangyang ilaong ba kajing don kamban kemi bnya ya ke reservation polisi kalong gawai nakamat kabalabu hakamat rekam jong keseng hak election shaking dorbar thau an ke jela ke balalong dang shen ulong shu ba keseng kan sara ya ke nikamat ha ke coordination committee jong sarkar MDA hakawai perkeliang UML keseng ubana mau hadrashan iba sekler wajri ilaong ba keseng kan ya biteng banyakren halor kene kamat Namang idon pau minta ke roster layan sakno kami ke interest jong kan nunggu cek dan review iti ong bai jengi phiki nong put jong kan party la chaji si yang skam bandawai hasin ja state ka badai tang maka ka solution ya baro laga tungkang tunjang ngimdan kambal ya friend ya ka percentage jong ka ta ka population jingdon bun pai garo kasi nginda ka bai suk batki da bai hun batki nangta ki babun ka bangidai bat kani ka benta bat itu no ya ka tin kasi jongi naringi dawai kasin state kaktin juga lalu lupa kaktin kasi pat kiwai ki jing jong kajai pun dia jongi ke meni nak lihat parti berkunjung ada yang sudah baru anu dia melihat bila isim ya kerai ba ni siara ya keni ya ke pangin je kerana kok sarkar udkhat jong kayong dorbar parlimen